Cek kak tuan timi deti. Saya kalakal sengko. Jongkok belambek tak teman lenyok. Abe stro melia selok jete letek terate nyere pese. Padatin kerokene kalakal jemanja. Abe teke pengen-bengenan benarin. Nun kejina sengko saya salah. Tagi ki ocan kak tuan. Cuma cek beli sabe. Matene gagal. Cek saking ate tangkisnya pola ngalto make tombong kak tuan. Siapa dia bisa bantu sengko. Ken kok ngarep matene kak tuan ji. Ini pun Usman boy boy. Lo, Man. Iya beda apa ya? Berarti Man. Beda ya mbok. Ada lah aku lagi ya. Ya, beda apa? Pola tanda kaki lihai. Ada apa kaki? Ya berterep andre. Ada apa? Mate noreng. Siapa sih matiin demi kaki ya? Kak tuan. Engkau maten negen gagal. Pola kaki bisa. Ya mongko masalah mati orang lama ayu bayar. Ken pula kakak tua di apa orang masa tuh TV di sekolah. Oh. Pola kaki di oreng. Coreng ku akan HP ya, tentang HP elang loh. Tadi kontak ke jing-jing itu di elang HP ya. Oh, yalla ya wis Man. Ya iyalah. Ya ya ya. Pasah apa itu? Apa mau jarmi nang tenangan? Lo kita. Ada apa ya? Jarak nang tenangan itu yang kiri bisa. Tak tahu. Engkau dari len saparnya cilen molten yak ngembang dan makan kak tuan tuh. Emang ngapa so kak tuan? Tambah engkau yang pernah kalakal jiman jadi kak tuan. Kal takal derma. Markena selo. Terus pas derma. Tingkok nyari orang. Terus maten kak tuan. Kau pernah maten kan gagal lambe. Ya monde ya yar. Di mana gimana di keman yar? Engkau sama terus. Udah apa lagi weh? Saya tak pentan keman mun songkowi mun tak bengal ngalakun weh. Mun keman banyak Roma. Hilapah kala yar. Engkau sama terus yar. Siap kira kaki ya. Minta sih ya pak yar. Sering kok mereka takal kia di kak tuan. Ini kalakal derma kaki. Engkau apa nih kalau kala iya yar. Nih, ada nak? Lu ada baca aki apa bacaan? Enggak bohong, palingan kamu sama cewek lain. Mosok dah ya? Iya, lihat ibu udah senang. Ada munda ya? Ikal takal kau bi kak tuan. Ngajar pacar lapor kak tuan setia. Kalau yang karena kegerongan. Oh, ya munda iya weh. Dan tos dina ya. Koki ngalatang keman. Mau kaki berhasil mata kak tuan dia. Kaki bingko ai bejer. Wes yar. Misalkan belajar belajaran zaman songko. Sepenting ya. Korlan ya dengko so kaki rata kajar. Ya munda tos dina ya. Ya weh ke men weh. Di mana? Pas mangkar gitu. Jauh koki mangkat yar. Bukan teh kudu weh. Koki nir pun kak tuan. Mulai nyaman kempang ban sare men kaki. Berdiri mana deh. Oh iya yar terus aja.
Beda sama ya. Lo. Halo. Apa ya? Berarti mana tuan? Beda langker mana buktuan ah. Oh, Beda apa? janja kan nelpon. Yelayo ka tuan. Lu tak jelas sekali kan hari. Cek ngantuk. Beda di mancan ya. Bro kan buktuan jan we. Oh ya we mau yang ngomong ya. Iya. Abante kedua. Apa boleh ya? Mungkin kira berhasil mata ka tuan dia. Yang kau minta bukti. Cek kalau pe ya. Deren jika pandika kemanjia. Sebab apa? Kemanjia munta apuk te dere bekal na yang kebudin jiwe. Ilayu maka selamat lagi ya. Iya. Gimana ya? Pak man setia ria. Mentah mata setia mata bila ka tuan. Demet ya. Kita deka bersama lawi. Kan agak geler ya. Lo. Dari wi. Berhasil ya. Oh, saya nggak ya tangsen pesen ya. Njak mari lah. Iya. Begelak ya. Iya. Halo Yar. Yar, halo. Kagak tuan. Ada apa Yar? Enjat apa kak tuan? Ada apa mi ngetar kapi? Enjat apa? Ini berdina ke? Ya kan nang dina Yar. Ada apa? Tai beki. Aneh guru telepon lagi ngucapin dengan buktuan. Iya kan ajar gelajar. Entar ke kardo dan kau ketemu ban kaki ya lambu dan na. Berapa? Enjat apa kak tuan? Bunga kemarin mu Yar. Kau berhasil nggak kak tuan? Yar. Ini buru sam lawiro. Tahu kak tuan? Paling king tako kaki juga. Pulang di salah. Jori ya. Wala niya bitodi kay buru. Kanyang beli aja meraro kak tuan. Calon molten. Hinder. Engkau dan Narya. Cuma makin malen na kagat. Saya ngak cek sampai kejadian dia terulang boleh Yar ya.
Kejadian apa Kak Tuan? Tak usah Oma tak tahu. Kau lah tahu kan? Mungkin kaki perlu tang dere. Lepas turi setia lain. Lepas siramaki ke tojinya.